Zdravo, ja sam Vlada iz Korga i upoznaću vas sa mojom omiljenom klavijaturom, Korgom M3. Korg M3 je ostvarenje sna svakog profesionalnog muzičara, bilo da se bavi ozbiljnim studijskim radom, produkcijom ili živim nastupima. Korg M3 koristi istu EDS sintezu zvuka koja se koristi i u najjačem Korgovom modelu Oasisu i posjeduje veliki izbor izuzetno realnih i bogatih zvukova, kao i bubnjarskih setova. Pored ovoga, Korg vam nudi i 4 USB proširenja sa potpuno novim zvukovima duvačkih instrumenta i stereo klavira. Ako vam i to nije dovoljno, na raspolaganju vam je sampler kapaciteta do 320 MB, od kojih je 64 MB već fabrički instalirano u M3. Pun kapacitet samplera se postiže ugradnjom dodatnog expansion boarda od 256 MB. Zahvaljujući svemu tome, nikad vam neće nedostajati novih zvukova i vaš M3 će uvek zvučati baš onako kako vi želite, bez obzira da li se bavite zabavnom ili narodnom muzikom. U Korgu M3 se nalazi i karma druge generacije kao na Oasisu, što ovu klavijaturu čini idealnom za one koji se bave produkcijom reklama, džinglova ili pravljenjem filmske muzike. 4 karma modula, dostupno istovremeno u kombi ili sekvencer modu, daju vam na raspolaganje veliki broj već snimljenih instrumentalnih ili bubnjarskih deonica, a izbor i kombinacije istih su na vama. U praksi, to bi značilo da vaš materijal može biti gotov u najkraćem mogućem roku, dok se u živoj svijetci možete poslužiti karmom kao dopunom za vaš nastup. Osam klizača i veći broj prekidača omogućava brzu obradu zvuka i kontrolu karma modula u realnom vremenu. Korg M3 ima veliki color ekran osjetljiv na dodir koji olakšava manipulaciju i programiranje, a uključivanjem XY kontrole dobijamo potpuno novu funkciju ekrana kao na Chaos Padu. Ispod ekrana se nalazi 8 dinamičkih padova u koje je moguće smestiti kako udaraljke, tako i kompletne fraze. Pored osvetljenog džojstika, na M3 se nalazi i ribbon kontroler koji vam omogućava da instrumenti koji nisu klavirski zvuče što realnije. Ako želite da vaš M3 ima i vrhunski analogni zvuk u sebi, možete ga proširiti ugradnjom Radius opcije, a kod modela sa 73 ili 88 dirki i ugradnjom kompletnog Radius modula. Zahvaljujući novom modularnom sistemu, vaš M3 će uvek biti uz vas. Kompletan modul moguće je odvojiti od klavijature i poneti sa sobom gde god da vam zatreba. Korg M3 posjeduje i 16-kanalni sekvencer kapaciteta do 210.000 nota.
Ono što je zanimljivo je da možete priključiti mikrofon ili neki drugi instrument direktno u M3 i snimiti ga u sekvencer koristeći postojeće efekte. Po završetku, kompletnu pesmu je moguće obraditi kao dvokanalni WAV file i snimiti na USB memoriju ili čak priključiti CD rezač i direktno iz M3 narezati svoj materijal. Editor koji se isporučuje uz M3, kao i Karma software, kompatibilan je sa većinom softvera koji su već u upotrebi i omogućava brz pristup svim funkcijama na M3. Ugradnjom dodatne Firewire opcije dobijamo još 2 digitalna audio ulaza i 6 digitalnih audio izlaza. Na kraju, ako vam je potrebna klavijatura koja će ispuniti sva vaša očekivanja i omogućiti da ostvarite vaše ideje na brz i profesionalan način, Korg M3 je prava stvar za vas. Pozdrav od Vlade iz Korga i obavezno probajte Korg M3.